only 10 jona narakjangnai out of 16 contestant judges rock je chukti je mansak jora tikhe borok borni naimani bisingti je results bor tiklaika ar results no sing tabuk nainani thangai tongo o moment no naina bagai please sini contestant rock stage of ready sing joto naising laija Tipra ha gnangai o je contestant rongno thangnai audition ni simi tabuk sugjora je nugui tongnai rok tini tai khorok dokno norok yakari ma rohosinai sini contestants of sokpaijak yang opedi buskango abo round play diheke yang opedi tiksa baksa yang opedi round pedi tiksa yang tike yang pedi careful all right belai hard situation tongo tabo anthaniwa bumung tongo bumung na ang porinai sini tinini je contestant rock sini je contestant rock tinini bononor joto nugui mangkhana ang yango phaisnai tahute buksong tini bornonor sini nargi yagulo samongon angiyanu boroni bumung ang khorsa ke sanai sarati koloi norok yakti sawi phonogoi mano sini audience rongno sarati koloi Bandana Noatia. Raise your hand, okay? Show your hand so that people get to know you. Rotna Jamatia. Shilpana Debarma. India Jamatia. Priya Jamatia. Okay. Meheli Debarma. Basrang Debarma. Rahel Koloy. Rahel, you have to say, okay. Angeline Ranko. Mamita Debarma. Thank you. Rupesh Debarma. Okay. Shushmita Debarma. Shavita Debarma. Ishita Tripura. And Kosojoy Riang. Borongkai tinini sini theater round ni competitors. Tabuk noroni results ani buskango sokpaijak angabono khuluknai judges rogani thaneo yafarkha tai
Norok kaham no rasap khatini. Norok belai ke sak no yapare. Dedication by ke. Norok tini competition of paika. Piaba jotani no zora tongo. Zora paika kai. Khoroksa kai joto. Norzak nai. Te aba haikino. Norok ni performance ni. Results naye. Norok no. Cheng. Sayin. Narak nai. Ani bagi bo belai kai. Kutuk situation ang tongo. Norok joto no stars. Norok joto no belai ke kaham resap kereng. Pia joto ni no kaisa jora tongo a jora no seng tau thangi tongo. Norok ready da tongbai. Results khananai norok ready da tongbai. Ready? Kyo khabai glang noble. खाता पैदी खाबाने निकोकरे हार जीत होते रहते हैं लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आना है if not this time maybe next time all right so let us go to the final situation the final result. Ready? Mr. Rupesh Debarma. Belai ke hambai? Next. Only 10 contestants oro narang nai abani bagai. Next. Miss Shushmita Debarma. Next, Miss Sarati Koloy. Excited? Baksane bagai khabai mano phiaba khathina kare khabokti. Miss Priya Jamatia. Mr. Kosojoy Rian. Next, Miss any guess? Miss Mehli Debarma. Next, Miss Rahel Koloy. Next, Miss Isita Tripura. Miss, any guess? Miss Mamita Debarma. Next, one last one. Side one sabo. Any guess? Yes, Mr. Basran Debarma.
awang kasini tinini top 10 top 10 semi-finalist tini sini buskango borok sakno belai ke kutuk situation tiket langai borok bebak odds no matchini sekangai phaika borok ngagai tini sini top 10 finalist but nevertheless phaika na right so many congratulations to you semi-finalist borno sing next I want to sing nalinai and norno beleka hambai sini je baki contestant no belai ka hambai norok sing bai baksakai norok sing no competition no norok kari takkar rakha tahute bongsong sing norno koina musungo final salrogo norok o contestant no norok support klaitongdi tai baki je sing bai baksa tini yakari thangna nangkha borni bagi bo norok support klaidi jorao norok taibo kaham samung khorang rihas khai borok buskango phaimanani norok borno chubadi tai tabuk ni bagai sing tinini je theater round abono sing closing o thangai tongo aboni bagai sini audience no norno sing belaika hambai nor sing no support khai tongo bagai aba haikeno taibo katal jorao nor naiman pinai on the 8th of December taiwaisa semi final round no nor sing jotono Tipra Idol season 1 nor naimanai on the 8th of December and don't forget to tune into TTAADC official website and Tipra Idol page for more latest update on the semi-final. Thank you so much.